vsako leto, konec avgusta je čas, da mladi filmarji zasedejo staro mestno jedro in že 7. leto tukaj v Mencigerjevi hiši v Krškem potekajo regijske mladinske filmske delavnice Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Ja, tako da pritisneš s palcem ta rdeč gumb, pravzaprav lahko Jakob posnamete on vas njim. Moja vloga na delavnicah je, da sem mentor mladim filmskim ustvarjalcem. Sem eden izmed ekipe mentorjev, ki prihajamo iz Luxus produkcije. Kako je nastala ideja za film? Medve smo naš poročno drugače zelo dobri prijateljci in smo si želeli, da bi bilo malo tako, kot da smo se malo skregali, ker smo drugače zelo dobri prijateljci. Boš ti rekla boš, kak ti je pa kaj ona prijateljka? Obedve igramo glavno vlogo. Ja. No dej, kar sama poglej. Kaj? Naš film govori o dveh prijateljih, ki se zbližata, potem se oddaljita in potem sta spet zelo dobra prijatelja. I am helping Brina to edit the material that we have and project them in a different way because we got the idea to do a music video, which wasn't the idea at the beginning. Tam tle kamero sem damo bolj bližje, da naredimo close-up na rože. But now we want to try because we think the shot and the atmosphere that we create can fit on that. Sem eden izmed dveh glavnih vlog. To je čisto eno do ene del. What happened to detectives playing games? Ja. And then Ful dobro. Pa ful imam rad igranje in pa svet in pač se pojavim. V glavnem, in pol tle zapremo vrata. Skupaj z ekipo smo se domišljali različne stvari in najbolj nas je pritegnila ta naša skupna ideja o detektivih. Ja, poišči njihove številke. Tukaj so. Pač govori o tem, da vedno dobro zmaga zlo in da če ti neka stvar ne uspe, da ne smeš kar tako odnehati in iti na slabše. bravo, super. Vidi, sad ti pogledaj koji ti se sviđa. Pogledaš tako da staviš na njega i povučeš ovako. Moja uloga ovdje je da pomažem i da sa svojim dosadašnjim znanjem dam usmjerenje onima koji žele steći nova znanja i iskustva u području filma. Oni igraju, Gdje ti igraš? Ok. Ja, Ti si snimala? Pa čakaj, Mara. Ti igraš? Ok, a bi rada snimala? Jaz ne igram in zato bi snimala. Če hočeš, potem lahko. Da mladi se takole zabavajo in da ustvarjajo različne filme, različnih žanrov in predvsem, da se naučijo nekih osnov filma in da se naučijo, kako snemati s kamero, kako snemati z mikrofonom, kako igrati v filmu in da potem to uporabijo mogoče kasneje kdaj v življenju še. Ko se vidi zadnji Tinkara, tam kje Tinkara se vidi? Ker se mi zdi, da če rad igram, če rad snemam, se mi zdi, da je filmska delavnica zelo dobra za to, da se bom kaj naučil več v filmih. V bistvu mi je zelo všeč, zdi se mi, da je ideja res dobra. No, in pa sem... Dobro, da imamo našo sestrico, Ja. Zaradi tega, ker rada snimam filme. Izjemno se mi zdi pomembna, ker mladi dobijo prve filmske izkušnje. Še posebej pa se mi zdi pomembno, ker se mladi vsako leto na te delavnice vračate in nekako vas vsa ta leta spremljam, kako napredujete, pridobivate nova znanja in še posebej me letos veseli, da ena izmed udeleženk prevzema tudi vlogo asistentke mentorice.